Ayo. Hala. Turko. Der. Turko ningil. Aman. Ako ba? Ningil utang. Sir. Tugay-tugay naman yung utang mo. Wa ka bayad-bayad. Adlaw ko ari diri. Wala ka diri. Sinsya na kayo sir. Sa naman ni sir nga. Wala mo kayo kabayad mo sir. Adili na mahimo na. Wala ka bayad. Kay imo man ni utang. Imo ni obligasyon. Dili ka pwede kangin sir. Mga sunod tuig lang ko bayad mo sir. Adi na maayo na sunod tuig na. Kay ang kwarta dili na gipangita. Wala na punita na ako. Ako na negosyo. Naaman ko to dahil para bayad mo sir. Pero bugay makanaabot sir. Ako na lang gipalit og beer sir. Siya sa sir oh. Unsay dugay? Dugay abot ba nga? Sir, Adlaw ko ari diri. Wala ka ari diri. Ayun dahil istorya sir. Siya sa sir oh. Kay Awa. Diwa ka bayad niya na nakapalit beer, di na bugay masilbi na. makanaabot sir. Ako na lang gipalit beer sir. Siya sa sir oh. Para Dili para na lipay masilbi. ka sa imo kwarta sad. Ako Imo man ni kwarta ako gipalit. Ako ari karon wala lipay. Tungod di ikaw dili bayad. Ikaw inom-inom ka beer, wala ka bayad, di na masilbi na. Dili ka inom man ni sir. Dili. Oh sige. Say gusto nimo sir. Ako gusto karon. Pulis. Wata ko da sir. Unsam na. Sir, dili ka pahangiw na ko sir. Di na maayo na. Wala. Bayad, wala kwarta bayad, dili sundang. Oh, di makakasugot sir. Wata ko sir ba? Dili na. Ha?